මෙහර පොෆිට් සනප ඒම බෑන කොල්ලන මේක හොන්නන බෑර් ෆියචස්ට මේක මේ බ්‍රේකීවන් ට්‍රේඩ ෆිත්තාද ෆිය මිහර මේ නගා ෆල් ට්‍රේඩ් තවග බ්‍රේකීවන් ට්‍රේඩ ෆිත්තාර බ්‍රේකීවන් අමිල්ලෙන් එලෙන so or faseevegenda misayaka mithiriyan as break even ga no just misayaka beenuwan eliyai eti remove kollam vejja mi elune esselta adu remove kollam vejja remove essella fitta vedan em den misalaka mihar mi area ki buy zone ka mi balani ne buy zone ka balanyam vitara misalaka mi gannani buy ne em buy ta gannar misayaka mi fennal talle asta do den kodko order block salama do order debut kole salada okay so miharo iki level ga mi gannane misayaka mi hisab ne ganefa beenum wani misalaka me mihiri trade tanga mi trade tum misalaka mi zone mi balane liquidity misayaka mi hisab do liquidity balane so mi zone machan arandaka madakolla so we kiyawa me chita me fittale ma profitable 70% trade ta close one profit ko hore chita me fitta ma sell ge unna 70% me change kolle dana ki hisab e me budangala ke ki misalaka me change kollam beenum ejjiyam mitana percentage ba kollara misaka beenum waniyo 50% trade close one and change kollara mitam badalwagandan fansa mihar min 50% so hema mihar misaka beenuwani e mihar profitability ka hori ha 50% trade take men mi daruguru trade te besne ka mere do ema mi 50% fittadara mi profitable ka hori 50% trade ta close kollani then s remove fitta s remove mi tp remove so alis mi zone dandeka madakollani then lot close yaki misalaka de lot nagaf najiyam lot mitanu 0.2 ga lot nagaf vejjam fitta dara 0.1 profit kalatuwa lot close ga misalaka 0.2 in misabadara waki automatic close ga sedene adi ituru setups as unnane megenge em adis misabu ga mulane koduko adis buy kolanna ga amado mi area asu diama arame trade ganat qurani de mi boni close kon kame kollane do so anhem bona fia meta me support me nita do me support energy trade line ga support qurani ta do bearish movement ga mihar mitanum mihiri match meri inge so mi fitta dani misalaka match gole match meri me fitta ni 50% close fitta de ma 50% automatic on 50 em mathiga hori 50% close one here we collective misaka 50% to em mathiga hori chita close one em daruga honnach close one etana close anekka 50 fittara denham honna em mathiga honna level ge echita e close one em dashuga me honna echita honna hori gota em mathin nagafin 50% close one then me percent ki change kore neche em mi misalaka miyogotu kolu teres mati hama collect vechi mi etanu mitana collect vechi tame ne em ega manaki layer dasuga alafa macce diya hama close kollara em dasuga layer de misaka benwani megadiga a hori hatchega b alwada b break even fittar hori hatchega mi b eloge medani war fase misaka benwan adi tiriya vette em adi benuwe misaka mizono s remove kollama s remove fittar hori hatchega s remove gendana em mi faseevgendan kuledan misaka tp en alwa futta maccheddan hema tp remove s remove then misalaka close all buy fitta close all buy close all sell then misaka all losing trade misaka bala metanu misaka sell den ganiya do ya sell den ganiya hema sell ta misalaka close kollam beenu wajjiyam ya misaka mi sell ta do sell ta close kollam beenu wajja hama close all sell fit otherwise automatic on close all sell a close misaka do em faseevgendana mi kudalam faseevgendana mi mass layer teke e mi aniketvgendana mi huria sell mi har mi close mi taron jaha dem je huria sell ehme
mi asuka miti beera haremme kuri e snai mi leala kodinna fase kollan do asu mi manage mi boda miti manage kollan wege me anati kuri ema boda mi manage kolle won waraka do fase wegen daane so mi ema egota bale fiyama wara management rangalwane wara useful echaka awdu me beli asuka mi trade koggen emme misaka mi dimaluge emme beenum wani coachetta do nima emme beenum wa achista balafa anat kodda misaka history dama misaka mi gadiga setup ga hunnaad do baar kantatta hunnaad kollanda mihar anara meter bala fiyamas mi vi zone retest ko fa fala endane do hanhem mona fiyam la fam kurane mitanu jefa anakka city ge target ka mi reach kura mi liquidity 328 hisab liquidity mo kurana kambane mi hisab to me call at least me call do okay name anehen miharu mige ane features teki miharu venum wani misalaka mi ane mitanum daan do kolla misaka trade automatic undo kolla daan misaka amilla ran kolla ehmejja mi feature on kollima amillaya stop trailing e buna hisabakun mi pipsun aramun daani misalaka on kollama mit on kollima amilla misalaka mihar mige mini 5 mi sl bi gadaka 100 okay bips ga banda amilla maccha dawaraka mukura mi huri hachge sl madun edani maccha mi 100 maccha dawaraka automatic mi trailing maccha damun daan ega manaki e beenu waraka mitan seta kolla fa mere maccha garani hama faatun domun daan egota ha maccha jelara mi sl maccha daan hema edani maccha hema mi feature ki misalaka emiyuko beenuwa amount jahaaf gepe bandafa mi amko shamin hadataki mi inna edeginna gepuge estel inna mukoran je bayaru ta gudu yase gas mi jehene do ekam mi feature ki haro mi wait kori mi du kolla fa da misaka mi kare nina vejiyam misaka mi feature on kolla fiya manakatwana do automatically a trailing machan aramun daani adi trailing feature misaka mi on kolli anakka soft call avenge e macharam daruga mitanuga misaka mi trailing onwani misaka mi ani hisabakan erimai mi gepuga misaka ayame maccha daani me iswaram muhimka misalaka furtama inna misaka 100 pips no 300 pips diyame misaka mi feature onwan me gotabes mi feature working hama set kolle watan inna chadawara kunna so mi ane huriha feature ki mi hama trading mi scalping mode ga vesa dehem mode ga sem boda gina liyatakin ala manage kuran fase kuran awdume mi huriha ettanakun fase kama kiga awan misalaka anat kuran kurikam enge eme deswalaki keening he misalaka phone misaka ban kurani misalaka pc එක net libe pc එක band of google chrome ka echakun misalaka remote control google chrome ka echakun misalaka mi computer ka connect koffa e computer tuko mi phone hama mi same features ta misalaka phone medoreko misalaka michi hon kullegota mi de phone none phone vesma sel kollenu misaka mt5 terminal len alaf netiyam phone misalaka eti manage kolleveka gotaka versus wane misalaka mi beenu kollevene mihar vidanne madmodu 100 ge space banda madmodu machara mudan de ma feature offers kolleven kolla mihar or esat remove kolleven then 50% ana kas close kolleven kolla meti bitta gossa metanu agatwane then bs alwanya break even so then mi b plus 15 ne close ki sama b elefa mi 15 ga ane lotto close aage ke half lafa 15 close kona ki gota me war fase kon ada fema war recommend koran adi mi ga gota ves war rangalwane trialless version hama trial version ves sama mi nagalam vi hama then aharamenge innani mi salaka mi sniper
මේ හරුමගේ බොටු මේ ස්නෑප ප්‍රොෆිට් ස්නෑප මේ ප්‍රොෆිට් ස්නෑපාග බොටන් අන ලින්කු හම මෙසේජ් කොල්ලගෙන් හම kuriyan maganda hori activis den payment kantakan hama wakim vis pay kollwen one bm tulko vis pay kollwen adi USDT vis ko pay